Ikhume ngwethimelete ntsena kubela ya khume mbiri inhlekane mingishelo umkala lona FM akuhlekanisa eka suku le namuthla era mona namuthla siku ira bukhume nongo ramwetele ya mutashi la magede mbiri makhume mbiri naro mina ni khalanga pet mathebula ni n'wana risimato wa jimo xithlango mo xingirtana wa chacha no makunela wa ndandadzi akwamukela mingisero me kwalonga yingisela station xurkonga bokho yingisero la Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo na uyikuma ku audio streaming noko Afrika Wa Vulavula mumelerisi incendani Eric Mabasa ifamba singa ufika leka hafu kubela wara yan'we namuthla hi teke xiboho andhaka loko tolo mi ta tsundzuka ku tolo hi ve na nongonoko laha hi nga vulavula hi nga ku nyiki nkarhi wena tanihi mingiseri nongonoko wa n'wina lowu se hina hi tsakela ku va n'we mi vulavulaka ku tlula hina kumbe ku tlula vaendli hi kota ku vulavula hi timhaka hi ku hambanahambana ka tona ku na mhaka leyi hi lavaka ku namuntlha hi vulavula hi yona la mhaka leyi lavaka ku hi vulavula hi yona namuntlha la i mhaka leyi nga humesiwa hi xiviko lexi xi nga komba leswaku ku na vanhu vo tala lava va nga vana va hina va swi koti ku hlaya no twisisa leswi va swi hlayaka se ivi ya kuma ku a hi vana va nga swi koti ku hlaya a hi vana va nga swi koti ku hlaya hi hina lavakulu hi nga swi koti ku hlaya se xivutiso lexi hi vutisaka xona i ku ri hikokwalaho ka yini maAfrika Dzonga hi vona ka onge a hi na mhaka na dyondzo xana leswi swi sukela kwihi swi sukela ka ku ku na swivulavula sweswi ni vulavulaka na wena leswi khumbaka meyara wa doroba ra Joni ku ongeti a nga pasangi grade 12 kambe a swi na vumbhoni sweswo ko va leswi nga le ku vulavuriweni se xivutiso i ku ha pfumela ha swi amukela ke tanihi rixaka ku hayi loko ku ri ka nga pasangi grade 12 a swi na mhaka hi swo hi swi mukelaka tanihi tiko vana va hina tolo ni mi twise wun'wana kulukumba a kha a vulavula a parliament a nga swi tivi na ku i hlaya yini a parliament hi la ku ndliwaka milawu leyi langutanaka ku hi nga lwisana njhani na vugevenga leyi langutanaka ku hi nga antswisa njhani timhaka ta dyondzo leyi langutanaka na timhaka ta ku hi nga lwisana njhani na ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisa mintlhontlho hinkwayo leyi hi hlanganaka na yona hi laha swi endliwa kona kambe a va rhumela vanhu va nga swi koti ku hlaya va nga swi koti swi nga twisiseki ku leswi va swi vulavulaka i yini a ni hembi twa notice with motion. I would like to call those members who like to do motion. Yeah, with notice. Hey, motion on notice. Chair, what's your notice? Is it motion without notice or notice without motion? Motion without notice of a motion. Notice of motion without notice. Which one? Yeah. Not notice of motion. Yes. In the parliament. Are you sure, House Chair? Miko va dokotela, miko ti professor, miko swi dyondzeki mi le ku rhangeriweni hi vanhu lava fikaka vandla leswi se xivutiso i ku yi na nkoka dyondzo va ta swi kotisa ku yini vana va hina ku va ku endliwa milawu leyi va nga ta kota hi malembe na malembe loko huma xiviko lexiya vana va swi koti ku hlaya vana va twisisi nchumu loko ta ku huma swa tinhlayo swa ku hlayela swa va metse na yini swa ala mara mi lava ku tiko ri famba ri ta ya kwihi tiko ri ta ya kwihi se i mhaka leyi lavaka ku mina na wehe hi vulavula hi yona i nga nghena i vulavula hi yaleyo kasi yin'wana leyi hi lavaka vulavula hi yona hi ku loko hi nghena ka xidemokirasi lexiwani a hi ri na swilo leswi va nge ri miako infrastructure ya kahle tanihi tiko miako ya kahle swinene ya tiko ya xiyimo xa le henhla leyi yi veka Afrika Dzonga ka mepe wukulu ivi ku ta 2010 yi khe fika yi antswisa ku tlula na mpimo mara yo tshikiwa yi hlakala
ni mi nyika xikombiso hi Carlton Center ku na tindhawu to tala leti vanhu va ti tivaka ti nga fa a ti ri kahle laha civic center sweswi ku nga ekurhuleni hi le ku i Boksburg hi byeli a hi buleni va ka namuntlha ku na ko va i nge tlovatlovi i ta nghena ka yin'we ntsena leyi nga ta langa yona ni lava hi vulavula hi yona khoto ya le North Gauteng yi teke xiboho na yona mayelana na vumbhoni ku hoyiko hi ta swi twa leswi nga ta va kha swi vula laha na leyo hi nga tsakela ku twa n'we kumbe yini a hi mi tweneni mingiseri wa mehe 0860002543 kumbe mi tirhisana mathebula dprsabc.co.za hi ntlhanu timinete ku bela wara yan'we hi ta bula na va Maspala wa Vhembe ve ri ku na mphikizano lowu nga koho wu khumbaka vantshwa tatana Moses Xivamba va ta hi byela ku mphikizano wa ku wendisa ku yini i Afrika Wa Vulavula namuntlha kwala ka Munghana Lonene FM kambe mhaka leyi ya dyondzo leyi hayi khona hi sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku twi kwalaho u nga yingisela xitichi lexi u ri koho hi twa ku n'wangulo wa wehe wu ri yini u khome timhaka ku ya amahlweni ku na xikalavito laha xikalavito i nhlekani Minjani kala? hi pfukeni n'wina minjhani Okay. a khensa Mo ni nga ku hlamula hi ku kongomisa. Ka mhaka le mngololo ya dyondzo problem a ku dyondza hi rhandza. Xiphiqo hi lexi. Swi swi vulavula minkarhi yin'wani kwala ni DJ Brian na Sydney Baloyi. Loko mo langutisa ku na vanhu lava vo tlhariha ngopfu loko mo swikolweni. Leswi va swi navelaka ku va swona milorho ya vona yi ku endla yini leswi swa ku munhu u lava ku va yini accountant u lava ku va yini u lava ku va yini ivi ku va na vanhu lava nga xikarhi nyana ivi ku kona va nga ivi ku na lava vo hetisela leyi lava nga tsandzeka na ku pasa grade 12 hi vona va salaka minkarhini yo tala va va kona ngopfungopfu lomu makaya laha ivi van'wani va attendaka ti-community meetings ivi van'wani va baka huwa hi mhaka ya vukorhokeri na yini a hi hina hi nga dyondzeka kumbe mi nga ti-qualifications to karhi hi lava salaka la makaya laha that's why swi helela swi va endleleya ku hi rhela hi teka munhu loyi a nga riki na grade 12 hi n'wi kuma a ri parliament ivi a kha hi endlela milawu a endlela lava n'wi va tlharihi ngopfu kumbe lava a fa va endla milawu hi vona hi voxe so swilo swi jiki hi reverse kahle sweswi lava a fa va endla milawu va endleriwa milawu hi lava fa va nga va endleli milawu ene swi ya hi ku swi sukusela ku hina a hi ngheneleli hina the so called educated people hi busy hi swa hina na ku mbuza ku mighinerini ku ya ku Giyani meeting wa community ya Giyani ku ya discuss ti-issue ta Giyani mighinerini swi ta va swi ri na masiku ene na ku na ti-commitments ta ku hambanahambana leti vanhu va ku va na tona so swi sukusela kwalano loko wo correcta yeleyo then swilo swi ta tshamiseka but unfortunately ko va ku vanhu a hi ku navela ka hina ku va hi nghenelela ka swa tipolitiki more especially vanhu lava dyondzekaka ene hi vo swi va ngele ku hluphekeni phela hi vo va ngele ku hluphiweni hi ti-interest rates leti ti taku hikokwalaho ka ku va swilo swi nga fambi kahle hi vo va ngele ku hluphekeni middle class yaleyi a yi nga ngheneleli hi yo yi nge le ku hluphekeni sweswi ni vulavulaka hi yo yi nge le ku heleliweni hi mintirho sweswi ni vulavulaka a hi cinceni hi ku olovisa ku nghena ka political office or ku va a member of parliament a swi require a degree then swi ta va swi ri simple Nime 20 bot. Inkom 08600025 hina xiphiqo vana va hina va le ku dyondzeni va le ku paseni vera va koti ku hlaya va kumbe ku tlheleriwa le ka bantu education hi ku lava nga dyondza bantu education phela lava nga dyondza bantu education veri loko na hamba pase form va ku yini kambe standard 6 a kota no dyondzisa antivi a ntwaneni va ka hina namuntlha hi nga fambi mi nga swi vulanga sweswi mi lavaka ku swi vula khosa nhlekani khalanga enhlekani minjhani hi pfukeni n'wina minjhani epfukeni a khensa ni kombela ku hlamula ka leya education khalanga inkomba me a ni swi voni xihoxo loko manana lava va tsandzeka ku hlaya kata ya swa milawu hi ku ya hi khosa yi fambisa leswi milawu ya vulavuriwa hi ririmi ra manana swi tlha swi make sense lava va kotaka xilungu hi vo va teka xilungu lexiya se va xi yisa xi ya tsariwa laha a swi vuli ku khalanga loko mi kota xilungu sweswiwani swi vula ku milawu leyi mi nga yi endlaku yi va yi right kambe leswi xi nga koho sweswi laha hi nge le ku hanyeni kona mina na khosa sweswiwa
swilo leswi swiviko xin'wana na xin'wana xi nga le ku endliweni xi le ku endliweni hi Xinghezi sweswiwa ku nga va ku ri na ku tsakela ka hina ka ku hi fana na matiko yo fana na va China va South Korea va vulavula ririmi ra manana loko va kha va endla swin'wana na swin'wana kambe ku tsakela i mhaka yin'wana leswi nga le ku endlekeni i mhaka yin'wana. Khalanga ni kombela ku mi nyika xikombiso hi murhangeri wa SABC wa khale Hlawuti Mtsweni a nga ri na yona grade 12 mara vurhangeri bya yena ku a za a kotela ku fikelela decision ya ku sweswiwani SABC yi fanele tlanga 100% ya music wa South Africa me ni vona ku ri vutlhari byikulukumba swinene. Masitwa ku fambe vanhu vangani ka SABC well N'waxemu ma swi tiva ku fambe vanhu vangani a ni swi tivi Khalanga. Okay. All right. Antshembi va nga yima na n'wina loko va ri le handle le loko vanhu va kha vanhu lava nga famba va helela hi mintirho la ka SABC N'waxemu kambe a swi na mhaka ku na swivangelo swo tala leswi swi nga va ku swi vange ku vanhu va helela hi mintirho kumbexana ni nga mi nyika benefit of the doubt kwalaho. Xi vona i ku mhaka yikulu xilungu ha swi vona ku xilungu loko vulavula xilungu i languteka etlharihini mara ku na vanhu vo tala lava nga tlhariha va kota ku endla swilo swi tlha swi humelela xilungu a kha va nga xi tivi. Khosa mi nge yima ni mi byela ku mina na n'wina ni kombela ku hi hambana namuntlha hi kanetana ku tsakela koloko mi nge ku tirhisi ka nkarhi lowu hi nge le ku tirheni wona sweswi namuntlha laha Afrika Dzonga mi nge ku tirhisi hi ku xona xilungu xoxolexo hi xo xi nge le ku tirheni namuntlha kwala Afrika Dzonga i ku tsakela ka un'wana na un'wana ku tindzimi ti fane ti khomiwa ku ringana swi ndla yini swi ku yini kambe ntiyiso wa mhaka i ku namuntlha sweswi loko mi tsandzeka ku twisisa ku projection ya Eskom yi ta fane yi fambisa ku yini ku hi lwisana na load shedding mi nge yi project hi Xitsonga i ntiyiso sweswo. Matoke Khalanga ni pfumelela na n'we leswi me nkarhi wun'wani ni nga pfumelaka ka xona i ku nkarhi wun'wani swi vula ku manana lava a ku fanele ku va ku nga ri vona lava va presenta swilo leswi va swi present a ku presenti loyi a kota ku xilungu ku vanhu van'wana va kota ku swi mara manana lava mi ta kuma ku xiave lexi va xi tlangaka kwale ko ku endleni ka milawu wa kona mi ta kuma ku un'wana na un'wana i n'wi hluvelela xidloko manana luya i mavonelo ya khosa. Nemetweli Khosa. Inkomu. 0860002543 ku tsakela ka hina i ku tindzimi hinkwato ti ringana kambe namuntlha hi rona ririmi leri nga le ku tirhisiweni ka huvo yo endla milawu loko kha ku endliwa milawu yaleyo se swi vula ku loko mi nga swi twisisi leswi mi swi vulavulaka swi vula ku mi ya hindzisa ku yini milawu yaleyo. Khalanga Pet Matebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. ene mi ta ni khomela Khosa ku landzelela mhaka leyi nga vulavula mi fambini ene mani lahlekisa munhu loyi a nga vulavuli xilungu a hlaya hi swo hi vulaka swo sweswo hi nga cinci ne a hi vulavula hi ku vulavula xilungu hi vulavula hi ku hlaya leswi nga ntlhontlho se loko munhu a nga swi tivi leswi a swi hlayaku i ya swi tirhisa ku yini ku ya mahlweni ku hlaya hi swona ni vula swona Mpong Khalanga ayi papa lexi ni lavaka ku xi vula i ku leswi swi talaka ku humelela tikweni leri ra hina ra South Africa i ku vanhu va rhandza swilo leswi swi komba ku ongeti va hava vuswikoti bya swona vulavulela yini xilungu eka i nga xi koti hi xihi xilungu lexi i ya ku ya xi vulavula we eka i nga xi koti xilungu so lexi ni nga xi vona ngopfu aka timhaka ta ti-political party tipolitiki ta hina laha hi hleketaku ku na ti-cabinet sort of ti-meetings leti sweswi swi nga ta hi dyela nkarhi wo leha ngopfu loko ho fika hi ku no hi fane hi vulavula hi tindzimi hinkwato swi nga bihangi swona mara swi ta hi dyela nkarhi wo leha ngopfu hi ku sweswi hi twisisa ku system leyi nga ku yi tirhiseni ya government yi sungule xo xilungu xexi ivi xilungu xexi xi khe xi nga ali ku vanhu va ya xikolweni va ya dyondza
Now lexi ni xi vona ku xi humelela ngopfungopfu aka timhaka ta tipalamente na kwala hi twa ku mhani van'wani va kha va tsandzeka ku hlaya va koreketiwa va tlhela va tsandzeka na loko va kha va koreketiwa. Lexi ni ya xi vona mina i ku tiphati leti tintsongo hi tona ti nga na vanhu lava nga dyondzeka, hi tona ti nga na vanhu lava va kotaka ku hlamusela milawu, lava va kotaka ku hlaya na ku vulavula. Se loko hi vulavula hi ku no vanhu lava va nga ka tiphati letitsongo va nga na insight, va twisisa ku swilo a va hlawuriwi va ya le ku fanele ku vulavuriwa, le ku lava ku hleketiwa a swi le ku humeleleni sweswo. Now loko mi ya aka tiphati letikulu a ku na nchumu, a ku na mihleketo. Ku yo ya hi mhaka ya sweswiya swa ku khale loko i swi kota ngopfu ku rhana ku susumeta a wu hlawuriwa va ku hi we captain ya club. Hi leswi swi nga ku humeleleni loko mo fika mi swi languta kahle i ku aka tiphati letikulu leti hi vulavulaka hi tona, loko ho fika hi vulavula hi human resource kahle hi rational thinkers ku hava xivutiso i ku va yise hi yini. Se hi la hetelaka hi mihleketo leya ku na ti-votes nkarhi wun'wana to xaviwa. Loko mi xava ti-vote a ma ha languti ku mi xava ti-vote ku ta nghena vanhu va njhani. Hi leswi sweswi hi tshamaka laha South Africa hi kha hi vulavula hi ku hi na problem ya ti-skills. Ku vanhu lava va nga na ti-skills hi hava, ku ri ku vanhu lava nga na ti-skills va kona ngopfu. Mara vanhu lava va kotaka ku vulavula leswi swi vulavulaka hi munhu wo ka a nga vulavuli nchumu vona va swi vulavula swi bahuwa va tele ngopfu. Se swi endla ku ri hi hlangana na ti-situations to fana na titi. Munhu yaliya a kha ku motion confidence is the motion yini hi loyi sweswi me ni fanele ku i leader ya mina. A ka ku is the motion of the notion yini hi loyi me ni fanele sweswi ni ku hi murhangeri wa mina. Ene swi vava ku tlula mpimo loko me ni swi tiva ku a swi fanele swi vurisiwa ku yini ku swi ta kota ku va na nhlamuselo. So hi na problem leyikulu kumbe ngopfu sweswiwani ene a ni swi tivi ku se ku va ku langutiwe yini ke loko a ze a va na a tikuma a tshamela ku nga na microphone lowu nge a vuli sweswo ku ve na loko a kha lulamisiwa swi tlhe swi tsandza i nghene njhani? Nghene hi timayisele Thebula. A nga nghenangi hi mihleketo nghene hi timayisele ku i na timayisele letikulu leti loko ni ti hlamusela ni swi tivi ku hi nga ti hlamusela njhani kusuka laha hansi, mara timayisele hi to ti nga n'wi susumetaka a nghena laya a nga ri na nchumu la nhlokweni ya yena. Hi yo mhaka leyi mi kumaka ku phela la tikweni leriwani swi tika ngopfu swilo leswi a swi fanele swi endla hi vanhu van'wana a swi le ku endliweni. Loko hi fika hi ku no sweswi a ku vulavuriwa hi bangi sweswiwani munhu wun'wana na wun'wana sweswiwani i analyst ya bangi nkulu bangi ntsongo wun'wana na wun'wana a nga dyondzanga lava va nga dyondza hi le ku va kaneteni. Hileswaku wun'wana na wun'wana i fika a fichara ka swin'wana na swin'wana leswi nga n'wi khumbeki. Lavo ka va nga dyondzangi leswa swa vanhu vo dyondza a swi va khumbi. Sorry loko ni nga swi vekanga kahle khalanga ni ta ni khomela no kombela mi ni rivalela mara loko i nga yangi xikolweni i nga vulavuli hi swa xikolo. No hlamusela va hi kumeni nhloko va ka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ku ya ta va ya yimiseke yina hi amukeleni bongi n'wana na timanleke ya bongi sweswo mingisero omngana lona NFM makomba ndlela 0860002543 swi nge koteki ko hi ya mahlweni hi ku hi lava ku vanhu va hi pfuna ku hi fambisela tiko leri ku ve le ku tsandzekeni ku swi twisisa ku ve le ku endleni ka yini kwala va nge le ku endleni kona swi nge koteki sweswo. Un'wana ni rhumela hungu la i ri va economic freedom fighters va veke xileriso xa ku loko u fanele i va ka xitulu xi kumbe xi i fanele i va i ri na dyondzo ya ku hundza matric. A ni tivi ku swi na ntiyiso fika kwihi swoleswo n'wina swi tivaka hi ta twa hi n'wina 0860002543 ni vula ku hlaya hi vulavula hi ku hlaya sweswo hi vulavula hi ku tiva xilungu kumbe ku hlaya i kota ku swi twisisa leswi nga ntlhontlho ka vana va hina sweswi va ka grade 4 ku na vulavisisi byi komba ku 81% ya vana va hina lava nga ka xikolo swa dyondzo ya mani na mani a va swi koti ku hlaya va twisisa leswi va nga hlaya swona. Hi laha hi nga fika kona sweswi se xivutiso ku nga ku hi ta fikisa ku yini laha ha ha ri na lexi maswanganya Ahe minjhani papa hi pfukile minjhani hi pfukile
hi swona inkomo mirini n'we hayi khalanga ahe minjhani khalanga hi xewetanini maswanganyi hi ngo tlhelela ka ku xewetana swiyoyi hayi matako no ka ni nga mi kumi kahle laha hi mhaka ku ni timini sweswi xiyanimoya okay a swi endla ku hi nga kumani man mi khomeleni hi sweswo mara se ni yi timini inkomo mirini n'we khalanga leswi nga dlaya tiko ra hina swi simple njhani ene mi yi veke kahle ngopfu a hi vuyeleni ndzhaku va vulavula hi literacy leyi sweswi yi tsandzaka aka vana va hina mi titwini tinhlayihlayi ti vulavula hi vana lava nga ka ti-model C schools va kota ku hlaya lava ka hina a va le koteni ku hlaya swilo leswi nga hlupha ngopfu aka mfumo wa hina hi sweswi maladministration yi khosele leswi ma vulavula na vanhu lava va nga helela va professor Tinyiko Maluleke na va professor Themba Sono hina hi hlangeni na vona lomu ku tirheni kumbe lomu ku fambeni ya swilo leswi endlaku ku hlupha va fake vanhu lava swi nga fanelangiki ku va va ka ti-position loro swi sweswo hinkwaswo Spetino swi hi khosele ku hi va doomed for failure hi laha mi kumaka sweswo loko mo langutisa na ti-judgment tin'wana ku na jaji yin'wanyani leyi va nga yi veka mi swi twisisa va n'wi endla a judge mara va kha va swi twa a kha ku yena i ye ku dyondzeni mara loko va n'wi veka laha a va ku va n'wi veka ku a va judge leyi fanelaka yi dila hi ti-case mihandzu ya kona hi ya leyi Spetino loko mi lo twa kahle loko ku vulavule one of the analysts lava va ti-politiki mixoko i Sandile Swana a vula ku leswi ANC a yi fanele yi swi endla a ni vulavuli hi party hi leswi a yi fanele yi swi endla i ku teka ti-best candidates aka mintirho se vanhu lava va nga rhangela a vo tiva nchumu Spetino ivi va hi siya na feyila ni byeleni degree of literacy hi vulavula hi literacy ma yi tiva literacy Spetino mphendleli tibuku a wu xavelela laha hi vulavula swilo as straightforward as it is hambiloko ri koka a tidyondzeni loko i yi dyondza ha hambana na hi swilo ku na lava a va debate mo teka munhu impela mi ya n'wi faka ka position i va a feyila hi leswi nga humelela ka tiko lera hina a hi tlhantlheni hi vulavula hi yona yeah hi swo sweswo vanhu lavo a va suitable se Swana i vurini at ANC loko yi lava ku yi pusha a ni vulavuli hi party percent va fane va kuma ti-best candidates aka ti-suitable positions ni byeleni the whole judge va nga tivi no endla nchumu vona ti-court sweswi ku humelela yini vo wa hi vona tiloyara tirhisa vusiwana tirhisa vusiwana and the case in principle ma yi vona case ya leyi nga ku ngheneni sweswiwa ni byeleni 4 days hinkwayo va kha va sogorisiwa hi witness lava nga kuma ku ri no va fane va endla yini swi teke 4 days for judgment liya case yi fane yi va on justice ya laveka swilo leswi nga humelela ka hi ri ya hina ni byeli mi swi twile ku vita yini maswanga miteri va hete 4 days va kha va sogorisiwa hi hi witness ni vulavula so hi khona muntlha judgment yi huma ku witness liyani i fane a testifya ku ri hi ku swi vulavuriwini swilo leswi aka ti-chambers va heta hinkwaswo swi vula yini loko ku ri ka ku ri na judge leyi nga na vutivi byo karhi loko mo langutisa kahle mi yi voni judge liya yi vulavulela ku n'wina va media va nike na directive ku humelela yini se vanhu lava va nga hi rhangela Spetino a ve le ku pfuneni ka nchumu hambi mo va vitana vo professor Themba Sono va swi tiva vo professor Tinyiko Maluleke hi loro a ku na leadership a ni tivi ni nga swi vekisa ku yini a ni la ku sola political party na metweni maswanga hi swona inkomo 0860002543 a hi ku timingisero me ku we i ri yini hi teto timhaka ta tiko timhaka ta tiko hi teto mimi ku le ku tikeni kambe xivutiso hi ku tika lokuwani ku va kona hi ku holanga ku hi tikeriwa kumbe ho hetelela hi tikuma hi ri ka xiyimo xexika tsundzukani a ni le ku vulavuleni nchumu hi ku tiva xilungu la a hi le ku vulavuleni nchumu hi ku tiva xilungu ririmi hi vulavula hi ku loko ku ve milawu ya hina sweswi i milawu leyi yi va ku yi kha yi hlayiwa yi tsariwe hi xilungu ivi lava va fana va hi pfuna va nga yi tivi ku yi hlaya
hi ta yisa ku yini mahlweni hi la xiphiqo xa hina xi nga kokwala ka ku hlaya i hlayela ku swi twisisa vulavula ku vulavula xilungu swin'wana Mkhari va vukosi la inhleka yena vukosi me pfukini vukosi ku baba vukosi pfukini miri yin'we no kalanga mina la ku nghenela ka leyiwani na ku hlamula ka leyiwani ya dyondzo leyiwani ya ya ku hi fika njhani kumbe hi fikise ku yini la hi nga kona muntlha loko swirho leswi swi nga le ka ruling party swi tsandzeka ku hlaya va ri ka ti-position ta le henhla ngopfu papalamende laha ku vekiwa koho milawu loko ni swi analyze hi khalanga hi vutlheli bya mina ku ni tshame hansi ni languta hi fika laha hi nga fika kona hikwalaho ka ku tinyungubyisa hi leadership ya ANC loko swi ta ka ku select-a vanhu lava nga ta va varhangeri yi very poor a yi tirhisi dyondzo hi khalanga yi saseke ngopfu i swilo swa kahle dyondzo hinkwenu na hi lava na vana va hina a swi lava va na dyondzo even na mina hi nexe na swi navela ku ya mahlweni yisa tidyondzo mara loko la ku va ka leadership ya ANC dyondzo a yi pfuni nchumu a yi laveki khalanga loko la ku va ka xirho xa ruling party because ni fika laha khalanga hikwalaho ka ku na former president Jacob Zuma izi a hlangana hi mhaka leyi nga hlangana lava nga hlangana swi ku hala parliament va vula hi ti-motion va nga hiti va vula sentence rin'we va ri vula ko tala kumbe ka 5 so i tsandzekini ku hlaya mali na hi president Jacob Zuma the former president Jacob Zuma ka swona swa swiphichi swa yena i ntiyiso munhu loyi a vulavulaku swilo leswi swa ku va leadership ya EFF va ri ve nge nyike munhu position a nga dyondzanga i ntiyiso ni vone tin'wana ta ti-video ta president ya EFF a swi vula okay hi khalanga mi ta tsundzuka malembe ndzhaku kumbe nkarhi lowu nga hundza ku loko hi khalanga loko n'wina ku nga ri nawu ka mathebula aka leadership kumbe a nga yangi a Robben Island a vukhombini swi teka ngopfu ku mi nghena mi ri CV ya n'wina yi nga nona yi tika hi tidyondzo yi nonini CV mara mi nga thoriwi hikwalaho ka ku yini leadership ya ANC a yi tirhisi dyondzo yi tirhisa ngo xivongo munhu i suka ka munhu i suka ka premier a ya ka general secretary a ka matsalani wa vandla ra ANC munhu i suka ka defense force a ri minister of defense force a ya palamende a ya speaker xa palamende a nga ri na maphepha so hi fika laha nga koho hikwalaho ka ku va teka vanhu lava ka va nga dyondzangi va va veka ka ti-position leti lava ku dyondzo khalanga hi fika se hi dyondzela yini kasi hi dyondzela ku khalanga hi ta kota ku antswisa vutomi bya hina hi va na vumundzuku lebyinene mara loko la ku va xirho xa ANC dyondzo a yi na nkoka khalanga loko la ku va xirho xa ANC a yi hiri hi dyondzo fana na n'wina khalanga mi nga ha xikolweni mi endla teaching mi ya kuma position ya ku dyondzisa a hanya nthomo mi endla media mhalonene mi ya mahaxela mahungu yo saseka swo nghasa mi kheniseka sweswo khalanga mi le pfuneka rixaka loko mi nga ya xikolweni sweswiwa a ta ka ri ka lataloni ya moyeni hi ku a hi ta pota ka vamani se khalanga ku i dyondzini loyi le moyeni se swi kota ku ta hi pfuna hi tlhela ku bela tinqingho mi nghena moyeni mi kota ku hlahlana laha so se hi sweswi hi fika laha hi nga fika kona hikwalaho ka ku khalanga a ni tshembi ku mina va ni fika kwala ni nga ka position ya ku haxa ni nga ri na media ni nga dyondzanga ni nga endlangi swa vahaxi bya mahungu a ni tshembi mara ka ANC va swi kota ku va swi endla swilo sweswo va teka munhu va n'wi veka aka position leyi a nga na engineering electric ma twisisa vice versa lava va ngo xigolonyana xi koka tidunga a xi hayaka ku ti koka xigolonyana swi vice versa khalanga a swi haveriwi hi ndlela ya swi endlisiwa xiswona hi ku hi teka munhu a nga na hi n'wi tivisa confidence nawu a wu pfumeli swilo sweswo khalanga nemetweni riqingho ra n'wina se ri hetelela ri tsematsema kambe hi khenseli swinene ni te na tlhelo rin'wana n'wina wu ri yini ke 0860002543 na ri teka riqingho rero ndaka laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 19 minute yi nga se ba awara yan'we mavona kalanga minjhani papa hi pfukile minjhani pfukile swinene a khensa loko mi bela riqingho mavona n'wina mi ri hey khalanga swi le ku vuyela a vurhangeri bya hina ni ngo ku vula hi ku kongomisa vurhangeri bya hina bya ANC a byi le ku hi fambiseni kahle hi ku ri loko u langutisa khalanga ni nga ku nyika na homework ya ku ve ni u yi tirha nkarhi wun'wani n'hweti hinkwayo
u famba u ni chekela tikhanselara hinkwato ta ANC u ti cheka hinkwato ku ri ne va dyondze ku fika kwihi. So ni na ku twisisa ku ri a wu nge koti ku leader munhu na ku ve wena a wu na ti-leading skills u ta n'wi leader njhani munhu un'wanyana. That's why mi vona swilo swo tala swi nga ri ku fambeni kahle khalanga. Ku na loyi ni n'wi tivaka ni ngo ka ni nga n'wi vuli hi vito u tshike xikolo hi ri a bush a kaya namuntlha i khanselara na soxa nguve khalanga. Loko mu ku tshika xikolo mi vula yini? O tshike xikolo I'm sure kwalaha ka vo grade 6 grade 7. He wena Mara namuntlha i khanselara la soxa nguve. So u ta va rhangela njhani vanhu khalanga u nga hlometelangi xikolweni. So ANC loko yo tlhelela ndzhaku yi cheka ti-leadera ta yona hinkwato mi nga swi vona swilo swi nga famba kahle hi nga kota ku leader hi vanhu lava va nga na ti-skills ta ku leader vanhu. Mara sweswi hayi ho ngo njimela gojini. Se swi vula ku dyondzo yi va yi nga ha ri na nkoka musi. Nkoka wa dyondzo ku va ku ri yini loko ku ve munhu a nga yangi xikolweni a ya dyondza kambe mi n'wi pfumelela ku a rhangela wadi kumbe tiko kumbe muganga kumbe ndhawu? Ti rhangeliwini khalanga hi mhaka yini ANC ya hina a yi na mhaka na hina. Mina ni na ku mi byela na le moyeni ri ANC ene ANC ni le ku yi phanixeni. I'm sure sali ni vhota kambirhi. A ku na party yin'wana leyi ni nga yi vhotelaka. Loko ni nga lavi ku vhota loko ni vona onge ANC a yi endli swona no tshama ni nga yi ku vhoteni. Mara leswi hi lidisaka swona kambe na sweswo phela loko mi tshama mi nga yi ku vhoteni mi va mi vhotini. Mara swi va swi ri ngcono ya mina yi va yi nga hlayiwangi khalanga. Yi va yi hoxile ku va mi nga vhotangi swi vula ku mi seketela va lavaya van'wani va nga ta vhotiwa. Swa fana khalanga wa vhota wa vhotela munhu loyi a nga baleka xikolweni ka 6 ka ha ri na standard 6 u baleke exikolweni wena u phuxini u ya fika ka standard 10 mara namuntlha u ya leader hi munhu loyi a nga tshika xikolo wena u sala u qhuveka na xikolo. Kambe swi onha yini loko a nga dyondzanga xikolo? Khalanga xikolo xa pfuna mu n'wi twini un'wanyana loyi wo kayakaya na ku hlaya xilungu. Mu n'wi twini u le ku kayakayeni na ku hlaya xilungu. So yena luyani lava nga dyondza that's why ku va na corruption yo tala. Hi ku lava nga dyondza vo fika va nyika maphepha wo sayina ntsena hambi a nga tivi nchumu. Phepha rin'wana na rin'wana vo tisa la ka yena va ku sayina la wo sayina a approve na swilo leswi a nga swi tiveki. A nga tivi ku hlaya mudlawani wo tifanela na Mavona. Nimetweni Mavona. Inkomo Mavona. Hi yo mhaka ya leyi nge le ku vulavuleni yona hi ri vulavisisi byiri ku na vana va ku tlula 81% va ka grade 4 va nga swi koti ku hlaya ku ndlela ku va hlayela ku twisisa hi la mhaka leyi sungulaka kona ma va mhaka kona. Se ivi ku va na lava va hi rhangelaka va nga swi koteki ku swi hlaya ku swi twisisa hi la hi nga kona. Se hi pfuneka njhani? Va hi rhangerisa ku yini va kha va nga hlayi va kha va hlaya swilo leswi va nga swi twisiseki hi laha hi nga fika kona sweswi. Xikala vito nhlekani tika ntlha vona butete mi pfukeni hayi na hi vatomi khohlokohlo u famba na yena khenseli swinene mi ri yini n'we na khumba leyi ya dyondzo hi nga ka yona butete leyi yi tikomba ku nga ri n'wina yi le ku mi chaviseni. Loko a ri mina a yi ni chukuvanyisi a yi ni chavisi hi ku na swi tiva ku laha hi nga fika kona hi fikise ku yini ende loko ho tshika hi lava ku huma ndlela i yin'we ntsena yo huma ka yona a ti talangi. Why ni vula leswi? N'wina xikala vito mi tshame siku rin'wana mi ku laha hi nga fika kona hi nge humi. Ene mpela mara ka leya dyondzo hi nga huma. Okay. Hi ndlela leyi loko ni mi hatlisela i ku cinca mfumo lowu hi rhangelaka la ka tiko ra hina ntsena. Van'wanyana ma ha ku hlaya polisi yin'wanyana ya vandla rin'wanyana i ntiyiso polisi ya mi nga yi hlaya. A wu pfumeleliwi ku kuma xivandlana xin'we ka vandla leriya loko u ri hava dyondzo yo fika ku karhi.
wherever u tlharihe ku fika kwihi ntumbuluko mara loko i nga tlharihangi hikuva u kume xitifiketi xo karhi ku ya hi dyondzo ya tiko ra hina a wu pfumeleliwi. So ka vandla ra hina leri hi fumaka ku nga mfumo wa hina wa South Africa ku tirhisiwa matimba ntsena. That is why ministara wa maphorisa ka rin'wana ra masiku laka a ri Western Cape a kha a questioniwa a ku i nge ni question swi sweswo hikuva ni laha ni nga kona hikuva ni lwele tiko leri. So a hi timhaka ta ku va dyondze ku fika kwihi a va swi tirhisi swa dyondzo ka vandla leriya ku tirhisiwa ku struggle ntsena. So ku huma ka laha hi nga kona i ku cinca vandla ntsena. Ku ka hi nga ri cincangi swi nge hi pfuni hi nchumu nakan'we a swi lava hi nga swi lavi hi nge humi. Ni nga tlhela ni tshungutela liya yin'wanyana ya tibiliti mi ta yi kuma siku rin'wana yaleyo vayingiseri van'we kulobye vete munhu ka nghena a vulavuli yin'we va vula sweswo. So a ku na nkinga vo hi nga siyela van'wana. inkombo to mina a khetsa swinene 0860002543 hey loko ha vulavula na muhumelerisi a hi twa yi nga ri yi ta olova ngopfu mhaka leyi nga ka yona kambe yi tikomba yi kha yi phasaphasana. Loko hi kha hi vulavula loko hi ya mahlweni hi vulavula yi ya mahlweni hi phasaphasana. Xikalaveti nhlekani mpfukeni n'wina minjhani? Mpfukeni mata hi bot pad na. Laha hi nga fika kona hi fike hikuva hi teke madumo ma endla mathicara. Inhlamba sweswo mi nga vuli munhu muku i domu. Okay, lavo ka va nga tlharihangi ku fikelela. Botpet loko ma cheka lomu ti-primary ta le makaya ne vanhu lava nga mathicara hi van'wana lava loko van'wana a dyondza na vona a wu nga hleketi ku a nga tshuka dyondzise n'wana. Hi lava va kuma ma-40 ma-30 loko ma mi languta requirement ta ku munhu a nghena vuthicareni APS ya kona yi so low. Okay kumbexani mi vula swa khale hi ku swa sweswiwani yi nge vi lowu hi ku ani minimum qualification ya vuthicara i B degree. B degree swi vula ku i fanele i pase hi mapasele ya bachelor loko u fanele nghena university. Mi tshama ma vona mapaselo ma bachelor botpet wa vula ni thicara phela me na matiyo na ku i fanele i pase yini hi ti-percent tingani yini hi ti-percent tingani i minimum. Ni vula ku ti-50 ka ti-subject hinkwato i admission ya bachelor. Ene ti-50 phela ku va a normal mark. There's nothing special ukuma 50. I madoda score. Munhu yale ya dyondzisa n'wana. A ni ko ku dyondza phela a ni a wu dyondzisi ya leteriwa ku dyondzisa. Se loko i leteriwa ku dyondzisa hi yo mhaka na mina vilela loko ni kuma munhu a ri engineer kumbe a ri dokodela a kha a ringeta ku dyondzisa n'wana wa yena a ni swi rhandzi hi ku i va a nga leteriwangi ku dyondzisa a ni leteriwa ku dyondzisa xikalavito. Loko ni kha ni hi pfala siku rin'wana loko mi ri primary mo fika mi hleketa mi rhanga mi xeweta hi xilungu mi ta va mi onhile. Mo vula ku teacher ra ku tsandzeka ku vulavula xilungu mo fika mi ku mi fela ku va mi xewete hi xilungu. Kambe fantseni moholo va na teacher mhaka sweswo. Se hi huma njhani la mavona ni nga ta ku mavona xikalavito hi huma njhani hi na xiphiqo hi lexi hi langutana na xona vana va hina va swi koti ku hlaya no tsala sweswi futhi hayi ku hlaya no tsala ku hlaya va kota ku twisisa ku leswi va swi hlaya hi swihi. Increase ti-requirement leti lavekaka ku munhu a nghena vuticareni. Okay. Swi tika ku fana na loko munhu a nghena vudokodeleni na reward ya kona yi yelana na sweswi ya ku i profession ya xiyimo xa le henhla ngopfu. Ku ri hi ta kota ku koka rinoko lava hi vonaka hi nga ri va nga tshika va pfune vana va hina. Se lava va hi rhangela ku vona ke
hi endlisa ku yini hi vona ku na vo mi kuma ku hi va lava van'wana va swi koti ku hlaya sweswo lava va hi rhangelaka board pad ni rehi ni tshame ni ala ku pfuniwa home affairs yin'wana hikuva ni xewete hi xilungu se yaleyo mi nge he yi koti nemetri inko beri ni nge he yi koti laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi sale timinete ta mune ntsena ku va hi ya a moyeni a mahungweni ya misava ya awara yan'we loko hi vuya hi bula na va Maspala wa Vhembe tatana xivambo va yime kulunga ku lota bula na hina hi ta twa ku va ri yini vona hi mphikizano lowu venge wu koho wu khumba ku vantshwa se n'wina mi nga vantshwa eka xifundzantsongo xa Vhembe mi nga kayeli twana hina lavakulu clip ya leyi mi nga ku yi tlangeni yi vavisa ngopfu ya vava tanihiloko ku ri vanhu lava nga ka khansele lava tsandzekaka ku hlaya hi swona swi endlekaka swi onhela ku tiko sweswo because vanhu valava va dyondzanga nchumu va tivi nchumu a nga swi tivi no hlaya so va ta hi representa njhani parliament va ta hi fambisa njhani tiko va nga dyondzanga va kha va nga swi tivi na ku hlaya hi swona swi hi dlayaka sweswo sweswiya swo tholana hi ku he comrade loko swo hela sweswo hi tholana hi ku wena i qualified for what danko nhlekani khalanga na muhumelerisi na ta nghena ka leya dyondzo ya hlupha mina ni dyondze xikolo a Limpopo ni pasa grade 12 hi 2001 ni pase grade 12 ni nga tivi no vulavula xilungu sweswi kho ni dlambaka hi mhaka ku ni va ni ri kusuhi na valungu i nga pasa kusukisela ka grade R ize i pasa grade 12 swa humelela na sweswiwani a kaya va dyondzisa xilungu hi Xichangani mathicara lama nga leyi loko mo compare n'wana wa le crash wa la Gauteng na n'wana la nga ri ka grade 12 a Limpopo mi twa xilungu xa kona va swi vona ku na ku hambana swa vava khalanga dyondzo a kaya amlo statsa mxa ngopfu xikalavito kambe havisiritani i mani kuma xikalavito un'wana lo endlekani godbe na vayingiseri va munghana lonene xikan'we na muhumelerisi ni lava ku hatlisa hi ku nkarhi wa ha ri kona hi leyi ya education bootpad swilo swa tika kahle ko va ku minkarhi yo tala loko hi nghena va ri hi yimelela vandla ra ANC ni ku a hi dyondzeni ku a hi vandla i system leyi nga South Africa na ku mi nyika xikombiso xin'wana xitsongo sweswiwani Steenhuisen i dropping out a university loko DA yo wina lembe leri taka kumbe lembe rin'wana a ha ri president ya DA a ri murhangeri wa DA a nge vi president na loko a nga dyondzangi futhi hi mhaka ku hi milungu na i ta va president o ka nga dyondzanga u ka nga dyondzangi vuya back kwalaha futhi aka phati yin'wana ku nga ri ANC leyi ku riliwaka yona munhu vanhu va South Africa a hi ti dyondziseni ma vona hina hi tshama ku tisabati hi na problem leyi ya ku ndoda Mavonelo ti voni nawu swa muti wa wena instead ya ku hi khomana hi va xi xin'we hi va community hi lwisa tikhansara leti ti nga hi nyikeki ku vuriwa ku ri munhu wa ntivo na a hi anameni loko hi karhi hi vulavula hi swilo leswi kambe sweswi xikalavito hi minete hi tisekende leti ni nga sala na tona na xiphiqo xa ku na vana va swi koti ku hlaya no tsala ivi xikombiso xi va koho hi lowu un'wana hi n'wi tlangeli kwala a nga swi koti no hlaya se hi ndla njhani sweswo swi sukela aka xivulavuri xin'wana xi nga ha ku ndlhula xikulu munhu i va thicara njhani swilo leswiwani swi fana na vinese leswi hi tshamaka hi hi rila hi ku swibedhlele swo karhi tinese ti le ku xaniseni ka vanhu swilo leswiwa ku fanele ku va na leswi swi vitanaka e-calling hi leswi xikombo xi nga ku vitanaka hi ta tirha ntirho lowu ku i ta kota ku va dedicated i ta kota ku endla hi ku hetiseka se hina vanhu va ntima hi va na problem hi loko ni kula godbet ni kule malembe yalawa loko ni kula career a ku ri vinese na vuthicara na vuphorisa ntsena loko me ni kula se a ku ri shortcut a wu hatli tirha
na hambi ku ri ku a wu phorisa exigevenga va phorisa na hambi ku ri ku a wu thicara a wu va nese hi ndlela yaleyo hi leswi swi nga hi dlaya swi nga hi fikisela hi nga kona munhu nemetweni xikalaveto inkomu hlayisekana a hi kumeni mahungu emisava eminete ku phela wara yan'we hi loyi vonge n'wa mun'wana ti maluleke nhlekani na vaxumi butpet ma ta swi khomisa ngoti ngana sweswi nani la mi kha mi yi tlanga ya yin'wana ya ti-MPs leswiwani swi hi nyika mihleketo ntsena ya ku vanhu lava a va dyondzangi ene a ku na lexi va nga ta a ku na lomu va yisaka kona ku hava dyondzo leyi va nga ta hi nyika va nga ta nyika vana va hina yo antswa loko ku ri hi ku na vona a va dyondzanga lexi humelelaka ANC kumbe freedom yi hi tele na package mara package ya kona a hi nga yi voni yo fana na yini na sweswiwa leswaku loko u kota ku protecta munhu un'wanyana ku a kota ku fikelela swilaveko swa yena aka mfumo wa hina wa yi deserve inani ya matimba position ya matimba mara i nga dyondzanga hi yo mhaka mona tiko namuntlha ri kha ri ya hansi hi wisa yini i vanhu vo ka va nga dyondzangi ko va ma-comrade ma swi vona comrade a ri dyondzangi mara ri khome position ya matimba hi swin'wana fanele mi swi languta na swona sweswo swi nyumisa ngopfu sweswo nga ku swi vulavuleni a swi hlangani sweswo ehlekani ka Afrika Wa Vulavula lava ku vulavula hi dyondzo ku sungula loko ku vi na democracy a ka ha feyiliwi xikolweni loko munhu a feyila kambirhi ve ra vunharhu u phushiwa a ya ka tlilasi leyi landzelaka u feyila kambirhi ra vunharhu wa phushiwa and loko se va fika ka grade 12 a ka ha repetiwi ku ri since democracy yi vi kona yi fike yi cinca swilo xikolweni vadyondzisi va ti endlela or ti-principal ta ti endlela curriculum yi tshama yi kha yi cinciwa masiku hinkwawo ku ri a ku na leswi swi yaku mahlweni kahle inhlekani khalanga mi vulavula na Mackenzie kusuka kwala Giyani problem leyi nga kona butpet sweswiwani i timhaka ta ku education system ya hina yi le ku cincacinceni a ya ha ri na ndlela leyi nga ta teka yoho lava va nga ka ti-IEB schools ti-independent schools tetiyani hi vona va benefitaka ngopfu cause va na nkarhi so leya hina yo rana hi Department of Basic Education leyiwani disaster yena khale loko ha nghena xikolo a hi swi tiva ku ku na buku leyi yi vitaniwaka writing laha a wu dyondza ku tsala hi tlhela swi tiva ku na nkarhi wa recitation ku na nkarhi wa ku hlaya a hi dyondzisa swilo swa kahle ngopfu hi kula hi karhi hi tiva swilo sweswiwani wo kapudziwa ntsena n'wana homework wo tsalela inhlekani butpet hayi ma vona n'wina loko mi ri hotela mi ta mi reta 5 star ma vona problem leyi nga parlamente loko vanhu va ta nghena parlamente mhaka ku ni bexbam ni lonyimpi a ta twa mihlolo leyi nga ku yi tweni ma vona a ta twa mihlolo leyi mi nga ku yi twiseni lawani so ni twa ni mi khensa kusuka tolo mi kha mi hi twisa mihlolonyana yin'wanyani so avana a swi hambananga na le xiphoriseni loko munhu a nghena xiphoriseni mhaka ku malume wa mina khazi wa mina phorisa swi ku yiniyini hi lava fikaka va fika va nga tirhi nchumu ku ri ku na vanhu lava yingisela va faneleke va tirha so ni zama ku hlamusela ku na vanhu vo tala ngopfu va nga dyondza hala handle mara leswi swi twaka la parlamente swa nyumisa swa chavisa nkome butpet mi va na siku ra kahle tiva ni xivambo la tshembisa avuxeni maxi mhaka education i problem ngopfu and mina ni le kusuhani ngopfu na swi vona swinene ni tala ku va ni ri na sesi wun'wanyana wa private tutor so hi minkarhi yo tala loko a ri ku swi dyondziseni swi va na leswiya ni va ni ri kwalaha tlhelo ni kha ni swi vona leswi swi va ku kha swi endleka swi hlamarisa ngopfu mani u kuma va kun'wana loyi i le ka grade 7 or i le ka grade 5 or i le ka grade 6 mara loko u fika u n'wi vutisa ku ri ti-alphabet tingani i ta ku languta hi matihlo u swi vona ku ri not because u chava mara u kota ku swi twisisa ku ri a nga swi tivi ku ri ti-alphabet tingani loko u n'wi vutisa ku ti-vowels tingani a nge ku hlayeli ku ti-vowels tingani ene lexi ni xi vonaka ni vona ingaku government a ya vangi na nkarhi after pandemic ya ku meka sure ku ri yi veka budget ya serious ya ku catch upisa vana lava va nga affectiwa ngopfu hi COVID so it's a problem education is a problem Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela.
khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. sweswo mingisera munghana na FM khumena ri tibireti ntsena yibele ya wena ya khumena ri ntiyiso leswi mingisera nga hetsela swo swa ku ku na vana lava nga salela ndzhaku hi nkarhi lowa wa COVID-19 a swa ha langutiwangi ku yisiwa ku yini mahlweni na vo vana lavaya mi ta tsundzuka ku vana va nga ha dyondzi kahle kusukisela ku ri ka lembe ra 2020 ku fika loko se swi ta tlhelelanyana kantsongo n'waxemu mayivo mhaka kona se i swin'wana swa leswi kumbexani tanihi tiko a hi fanele swi languteli ku ya emahlweni kambe dyondzo yona ya tshama yi ri xitlhangu se swi vula ku loko vanhu va nga dyondzangi swi hetelela swi hi tikisela hayi lava a hi vulavuli hi lava va nga dyondza va vulavula xilungu xo huma etinhompfu a hi vuli swona lava nga dyondza va kota ku hlaya va kota ku swi twisisa leswi va nga swi hlaya hi ndlela yaleyo a hi yeneni ka Maspala wa xifundzantsongo xa Vhembe leriwani hungu ri kongomisiwe eka vantshwa lava nga ka xifundza lexiya se yingiselani mi ta kota ku twa ku Maspala wa n'wina wu ri yini hi ku ongeti ku na siku leri ra munduku ri nga ra nkoka swinene loko ni nga hoxisi a hi amukeleni tatana Moses Xivambu va vulavulela Maspala wa xifundzantsongo xa Vhembe hi twa ku kahle ve ri ku endleka yini le ka Maspala leyi Xivambu hlekani Enhlekani Bootpet na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula. A khensa swinene Xivambu loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina kambe miri ku na mphikizano lowu tanihi Maspala mi nga wu kunguhata wu khumbaku vantshwa va xifundzantsongo xa Vhembe na masiku yo pfala ya le kusuhi hi chumbuteleninyana kantsongo ku i mphikizano wa yini Bootpet mphikizano lowu hi nga na wona wu nga ta pfala mundzuku hi ti 19 i wa youth in business competition laha hikuva hi tlangela n'hweti ya June hi nga ta va na wona hi ti 9 ta June kwalaha Nandoni Riverview laha hi lava ku leswaku ri vantshwa va nghenela eka competition leyiwani leyi yi nga langusana na swiyenge swinharhu Bootpet ku nga timhaka ta vupfhumba ku nga timhaka ta vurimi ku nga timhaka ta vubindurisi kumbe ku va ri na mabindzu hi ku hambanahambana ka wona laha vantshwa va nga ta tlhela va kota ku va va nyikiwa masagwadi ya mali Bootpet ku endla leswaku ri va kota ku tiyisisa na ku ya emahlweni va tirha ka mabindzu ma vona tanihiloko hi kha hi swi vona ku ri laha tikweni mhaka ya vusweti yi le henhla na ku pfumeleka ka mitirho swi va henhla so hikuva hi kha hi tlangela n'hweti leya June ya vantshwa hi kunguhate i nongonoko walowo Bootpet so hi lava ku hlohlotela vantshwa leswaku ri a va ya pfula website ya Vhembe ya www.vhembe.gov.za va downloada tifomo ta youth in business competition leswaku va kota ku va nghenela hikuva mindzuku hi ti 19 i siku ro hetisela ro pfala eka nongonoko aka ntirho lowani leswaku endlela leswaku ri tijaji va ta kota ku jikajika na vanhu hinkwavo lava nga ta va nghenerile va vona leswaku mabindzu ma vona i mabindzu ma njhani leswaku va ta kota ku va winisa hi ti 9 ta June Bootpet hikokwalaho ka yini tanihi Maspala mi vona swi ri na nkoka ku endla ntirho wa muxaka lowu Bootpet hi vone ku ri vantshwa vo tala la tikweni ra hina va kumeka va nga ri na mitirho vusweti byi va byi ya mahlweni loko hi vulavula sweswiwani hi kuma ku ri vantshwa vo tala van'wani va nga kumeka va yi eswikolweni tiyunivhesiti kambe va vuya va nga ri na mitirho hi langusa mhaka ya ti-COVID-19 leti ti nga xanisa ikhonomi ya hina mabindzu mo tala ma pfala vanhu vo tala va luzekeliwa hi mitirho so i ndlela yin'wana ya ku hlohlotela vantshwa Bootpet leswaku ri va kuma va tinghenelerisa eka mabindzu ku endla leswaku na vona va ta kota ku thola va ta kota ku kurisa ikhonomi ya hina Bootpet leswaku at least nkarhi wun'wanyani vusweti a byi ta kota ku va byi hunguteka Bootpet se mi ri siku ra ku pfala eminduku se swi vula ku yini va vuxokoxoko hi xitalo byi kumeka ka website Bootpet loko va pfula ka website va ta kuma tifomo tanihiloko ni vurile ku ri i swiyenge swinharhu leswi ku fanele ku winiwa ka swona kumbexani mo ni kombisa leswaku ri xiyenge xo sungula lexi vulavulaka hi vupfhumba swi katsa timhaka ta
vantshwa lava nga ta va ri aka timhaka ta endla mintirho ya vo event management, ku nga va ku ri mhaka ya vurhongi, mhaka ya ti-lodge, ti-B&B, ti-chisa nyama, ti-tour guide, sweswo taniya. Then xiyenge lexin'wana xa vurimi ku nga va ku ri loko ri ku vanhu va ri aka timhaka ta vurimi laha va rimaka swirimiwa swa ku katsa mihandzu, malamula, kumbe na ti-vegetable, matamatisi, tikhavichi, makwembe, hi ku hambanahambana ka swona Buthpet. Kumbe na vufuwi aka timhaka ta swa vurimi laha mi kuma ku ri vanhu va fuwa timbuti, va na ti-project ta matandza, ti-project ta tinguluve kumbe ku fuwa tihomu, sweswo taniya Buthpet va nga kota ku va va nghenela. Swin'wanyana xiyenge xo hetisela Buthpet i xa vubindurisi laha nkarhi wun'wani mi kuma ku vanhu va na tikhampani ta ti-electrical, tikhampani ta carpentry, swa plumbing, ku aka, swa ti-IT, na mabindzu hi ku hambanahambana ka wona. Ku nga va ku ri ti-chisa nyama, va nga va xavisa lomu va ri na swimaketani, va ri na mathekisi ya ku rhwala vanhu, sweswo taniya. So mo ni kombisa ku ri aka sweswo kumbe minongonoko yaleyo Buthpet, number 1 aka minongonoko aka swiyenge sweswo hi vunharhu ka swona. Wun'we i ta kuma 135,000, wa vumbirhi a kuma 100,000, wa vunharhu a kuma 70,000, wa vumune a kuma 35,000. So hi hlohlotela leswaku ri vantshwa lava va nga ku yingiseleni sweswi, loko ri ku ri va na mabindzu kumbe swa vurhongi, va nga va endla swa vuhlalu, bindzu rin'wana na rin'wana a va download va ringesa tilaki ta vona. Nkarhi wun'wani va nga tikuma va ri wun'wani wa lava nga ta va kha va wina mali leyiwani Buthpet. Kuve tanihi masipala n'we mina yo minongonoko leyi mi nge kwala ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana lava tsakelaka ku sungula mabindzu eka swiyenge swo hambanahambana hambi ta mhaka ta vurimi na yinini, tanani hi laha hi ta mi pfuna hi ndlela leyi, tanani hi laha hi ta mi yisa hala va mi letela, sweswo swa ku taniya ngopfungopfu loko hi languta xifundza xo fana na Vhembe, timhaka ta vupfhumba, timhaka ta vurimi i swin'wana swa leswi swi nga ka ndhawu ya kahle laya. Se ma hoxa xandla n'wina tanihi masipala ku vona ku vanhu va va na ku tsakela ka swilo leswi hi vulavulaka hi swona. Ntiyiso Buthpet, ku na minongonoko leyi nga kona ka local economic development, hikokwalaho mi kuma ku ri loko fika nkarhi wa ku ri ku yiwa vo Marula Festival, hi teka van'wamabindzu hi ku hambanahambana ka timasipala ta hina leta mune, hi famba na vona le ka Marula Festival va ya endla mukombiso. Ku na ku yiwa Durban, ka ku yiwa Durban vhiki leri nga hela, hi teka van'wamabindzu hi famba na vona hi ya Durban va ya endla mukombiso. Vo Cape Town ku yiwa kona, ku ta yiwa a Zimbabwe aka show yin'wana ya Afrika hlanganani, ku ta tekiwa van'wamabindzu na vona ku ri va ya endla mukombiso. So ho lava leswaku ri van'wamabindzu hi ku hambanahambana a va titsariseli aka timasipala ta vona va ka database. Van'wani va nga tsarisa na le ka vo SIDA, van'wani va ta tsarisa kwala Vhembe emuhaxi leswaku ri hikuva Vhembe vhele hi tirhisa na timasipala. So vanhu va na minkateko ya ku va hlawuriwa, va cincana hi ku ya hi ku sweswi ku yiwa kwihi, lava nga ya hala va nga yi hala leswaku va kota ku va kombisa mabindzu ma vona aka vanhu va ku hambanahambana. A hi tseleni website leyi yi ri yini? www.vhembe.gov.za. Xivambo ni mi khenseli swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina ngopfungopfu ka timhaka teti ti khumbaku vantshwa va hina. I vanhu lava nga le ka ntshikelelo swinene loko swi ta ka timhaka ta mintirho. Leri ra ku loko va kha va kuma swivandla swa muxaka lowuwani swi nga hetelela swi va khutaza ku va sungula mintirho leyi kumbexana va nga hetelela ku va thola na hi xivona ivi swi antswisa xiyimo xa vona xa vutomi ku ya mahlweni. Khenseli swinene nkarhi wa n'wina. Hi khenseli Buthpet na ku nyikiwa nkarhi leswaku hi kota ku hundzisa hungu leri aka vantshwa va hina. Inkomo. Xivambu va lava hi bula na vona Moses i vito hi ndlela a ntiva va ku Xivambu mani kama leswi ya va ha ri mudyondzisi a va ku Xivambu mani Xivambu Xivambu yini va vulavula na masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe ehansi ka vurhangeri bya meyara Dowelani Nenguda lava va vulavulelaka vo tatana Xivambu va kha va kombisa mina lexi ni xi tsakelaka ngopfu ka mapfhumba ya muxaka lowu i ku n'wina tanihi vantshwa i nkarhi wa n'wina lowu wa ku mi vonaka
loko mi lava ndhawu yo rima ni byeleni ni na ndhawu yikulu kumba ngopfu n'wina vantshwa ni nga mi nyika mi ta rima se yimani mi vona tin'wana timhaka mi antswa mi nga yimeli ku thoriwa ku tiva mani mi nga hetelela mi nga thoriwanga se loko mo tikuma mi kha mi yima mi vona swin'wana mi ringeta leswiya ku tiva mani hi nga kuma siku rin'wana ku ri n'we va ZZ va koho ma hi va mhaka kona a hi ni mahlweni hi tirhisa misava leyi ya hina hi ndlela leyo ni sala hi timinete ta nkombo ntsena ku va ni famba kumbexana hi nga kuma vayingiseri vanharhu vo hetisela hi twa ku va angula ku yini a ni twangi va mhani va vulavula nchumu hi timhaka ta dyondzo leyi ncinta ni kombela mi ni lavela va mhani loko ku nga ri mhani hi hundzana ni laveleni va mhani hi twa voku va ri yini vona hi timhaka leti ta dyondzo leti loko vo ka va nga ngheni swi vula ka va hi yingiseli hi ta ve pfumela ku va va hi yingiseri va mhani hi ndlela yaleyo hi lava ku twa ku va mhani hambi ku mi nga vulavuli hi dyondzo ni xin'wana na xin'wana sweswi mi lava vulavula hi swona va mhani vulavulani ni lava ku twa n'wezi ni lava ku twa marito ya xisati sweswi 0860 002543 na ri teka riqingho rero ndeka leswi sweswo mi yingisela Munghana Lona FM 0860 002543 rito ra xisati hi leri i nhlekani a ni chuwini ku kumbexani n'wa mi yi yingiseli kasi mi kona enkomo mi njhani sesi ona ku zama va mhani enkomo sesi okay kahle ka timhaka ta dyondzo ni loko hina sweswi hina va mhani ni vulanga ku hina hi endlaka ngopfu ti-homework ta vana ene ti-homework ta kona va tika homework ka grade 1 ya masiku lama yi fana na n'wana ka grade 5 or ya ka munhu wa ka standard 6 loko mina hi langutisini a ni tivi ka van'wanyana vulavela site ra mina yes mara ha kha wa hi pfuka ene mara mi kuma ku ka nkarhi wun'wanyani ku na n'wana loyi n'we a ni nge vulavuli kahle i ku a ni ni leswi ni vulavulela ka n'wana wa mina la nga ngheniki xikolo xa mfumo a nga ka grade 3 wa swi kota ku hlaya wa swi kota ku ti endlela homework a ri yexe ka nkarhi lowu a nga ka wona ne mara munhu la a nga ka xikolo xa government a ri ka grade 7 a nga swi koti ku endla homework swa vava na swona sweswo ene hayi ku a nga endlisiwi ene hayi ku la a nga kona a nga dyondzisiwi dyondzo leyi yi kumiwa ku hambana ene na vana a va fani ene n'wana la a tsandzekaka i vuliwa xiphunta i vuliwa domu ku va tsandzeka ku fika kule u tsandzeka ku fika laya hi ku i tsandzeka ku fika la a swi nga antswa a tekiwa a yisiwa ka yini a ka xikolo xa special mhaka u tsandzeka ku va a ti endlela homework maybe ku langutisiwa ku kahle ku dyondzisiwa njhani ku endliwa yini mi ni vona ku ri na ku hambana ngopfu ka xikolo xa mfumo na xikolo xa private ku hambana yini i ncini ku hambana yini vo ka va nga dyondzisi kun'wani vo ka ku endleka yini kahle ku hambana ka kona mina ni nga koti byela ku kumbexani aka xikolo xa mfumo a ni ma swi vona sweswiwani kwala ka Munghana Lonene ku le ku tshikelelweni ka ku a hi basiseni ririmi ra hina a hi vulavuleni hi Xitsonga xa hina xo hlantsweka Xitsonga xa hina xo hlantsweka yes hi xi tirhisa aka radio ntsena mara loko ya eka swilo swin'wana a hi koti ku swi tirhisa se na le xikolweni ka vana va lava ka xikolo xa mfumo wa Matsonga va fika va dyondzisiwa Xitsonga lexi nga hlantsweka and lexi va nga xi tirhiseki ku ya emahlweni lexi va ngo xi tirhisela ku pasa kusuka kwele hansi ku ya fika la va nga ta fika kona loko va ya mahlweni vana lava a va tsala tibuku hi Xitsonga lexi a va ya endla nchumu hi xona ina i ya Xitsonga mara nge endli nchumu i ya Xitsonga yaleyo un'wanyana un'wana na yona yi ta tsala buku a dyondzisa u ta endla mara a hi hinkwavo ku a ku nga langutisiwi ku hi lava ku endla Xitsonga xa hina ku xi hlantsweka xi endla hi Xitsonga hi hanya hi xona hi beburiwe hi xona mara a hi tirhiseni na xilungu hi kota ku hi pfuna vana hinkwavo ku a ni swi nga endleka kuma ku yaloye a nga kotiki xilungu Xitsonga wa xi tiva a khomeleli ku hala ka Xitsonga mara lava tivaka xilungu a va tshikiwi va pfuleliwa va endla swa xilungu ngopfu ku tlula swa Xitsonga munhu tlhelo lerin'wana leri mi taku na rona kumbexana na ro hi ta fana hi njhekanjhekisana hi ro siku rin'wana ra leswaku Xitsonga lexi hi sindzisaka ku xi fana na xo hlantsweka ku swi ku yini ku na CV ya Xangani ya Xitsonga ku hava i mani a nga tshama tsala CV ya Xitsonga yo la ntirho hi interview leyi munhu a nga ta yi leyi mina n'wana wa mina ni n'wi expectaku ku i ta ka interview ya Xitsonga hi ku mina ni lava na Xitsonga xo hlantsweka loko hi nga va dyondzisi vana va hina hi hexe ku okay ka ku vulavula ka hina a hi hoxa vito ra xilungu ku nga leri i ta swi tivela ku yin'wana ya ku swi nge ti manana i manana na ku mada n'wana nga swi tivi loko u nga tivi ku i mhani i fanele i va manana swi helela kwalano loko a ta n'wana ku mada n'wana yi yimisa tindleve
ku i tlhe i rile mara i tele ka munghana lonene ku Xitsonga xa hina a xi hlantsweki Xitsonga xexo mitlhontlha yin'wana tsitsi mi ta hi vakela swi vulavula kambe ni khensile swinene ku va mi tinike nkarhi mi hi bela riqingho swa mina na mina ni khensile inkomu tata sweswo mi yingisela munghana lonene fm mati hi yo mhaka ni ku a hi pfele ni va nyika nkarhi va mhaka khena va vulavula va tana matlhelo ya vona mi ri twile tlhelo se ri rin'wana ri tako na ro ri pfupfula swin'wana hileswaku se ku ta tengiwa ku ya mahlweni mati vana a hi yeni mahlweni hi dyondzisa vana va hina hi letela vana va hina hi dyondza ndlela tsundzuka nongonoko lowu a hi nga vulavuli hi ku tiva xilungu a hi vulavula hi ku hlaya munhu a kota ku swi twisisa tinhlayo ti komba sweswo ku vanhu va le ku hlayeni kambe va swi twisisi swilo leswi va swi hlayaka vana va hina ngopfungopfu lava nga ka grade 4 lava hi swi tivaka ku va kavanyeteki malembe mambirhi hinkwawo hi mhaka ya timhaka letiya ta COVID-19 se hi laha hi nga fika kona se ivi hi ya hi ya tshamani un'wana wa lava va nga ka huvo yo endla milawu a kha nyika xipikara xa yin'wana khansela a kha nyika milawu se hi n'wi twa kha endla sweswi a nga endla swona se hi ze hi vulavurisa sweswi hi nga vulavurisa swona namuntlha ka Afrika Wa Vulavula a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula Ike Ngobeni hi loyi kasi mhaka leyo yo tsandzeka ku hlaya yi serious ni le ka varhangeri taniya mara Vhembe a hi vulavuli ntiyiso ti-homework leti hi endlelaka vana ro xa vana va byeriwa ku i ya ta na mutswari ene a nge ti na yena ku ri ku hi nga tsala homework leyi a hi swi tiyi mi dlaya mi rhongisa na vana ni vula ku mina hi nexe ni vulavulaka ni tshama ni hlamula a ku ri ka grade 2 va vutisa ku nsati wo sungula wa Mandela ku ri mani na ha ku heta ku dya byana madyambu ni tlakuka ntlheni ba wa ni hlamula loko va ya nyika nhlamulo ya mampela ni yo za ni ya yi kuma ka Google ku hi mpela loyi mi a ni hleketa ku hi yena a hi yena and loko a ku ri ku tanihi mutswari a ni nga swi landzelerisangi o rhongile n'wana hileswaku a mi n'wi nyika ya loya